kane kadega ceiling fan. Suatu ong namar badon kibriu haba kithit ka ceiling fan ki khot nang pandai. Kenang mapli tang man pandai tu. Dai na kata kadau nga pani ya kane kibriu nang pandai jongki mo. Te lada kithit ya ka ceiling fan jongki pai kumne. Mo kane kadega ba sudang depthet pai thinyo kumune arteli. Tau ne ngal ayo bat nang ta bade ya une u kane ka fan kade ka remote control mo de une remote ya no remote hit dengan seperti ya pia kedukan ta bade kan wan sa ka fan mo ka fan bat une u hanging jong ka mo te mentang ibu syarut te lada pilau ya kane ka fan kum ni mo wajubu asimen namarba kan sakras kane tuang sim ya une ayu upang gunto mo bu hang tu tuang dengan bread no ya kane serut te bu gunto ben wajubu ya kane ka fan hamadan ya kas kras kane namar ka fan ga barem am te menta ngan law ya kane ka fan ya kane ka fan kane ka diga pe gunto mo bu hang tu bat hangne finsiem ya kane ka fan udon art liwoyar une uwe earthing hagi normal fan ke bamdai ke remote control finom la ban yo une u earthing mo andai hagane namar bagade ke bal arem te ki la bu lang bat earthing bat nangne permit art liwoyar uret bat u black mo pe nengkong pidon kam yo une unar mo pe nangne udon ujing tap talau shwai tu ujing tap kanang ba pinyo ban tep wayar bat nang tap ade sim une wayar nang kumto bat thep nang ne pi hang ne kai don kum ne wat thep da kum to mo wat thep da kum to andai thep pe kene ka thliu ko don hang to thep da kum to yo pe kum to permit se trong thang kat to ai mo pe kum to pi hadin ma phila de kum to pade pi don kam so ai so u screw jong kane hai de une nang ne pi na po ka paket law yo ne paket kum to hang ne ki don ki screw mo pinyo kum ni mo te sim yo ne te lo yo ne ulok khem kum to ru phila ai namar bu bajem bu hang to nang ta law yo kine ki non hang ne don arteli ni mo te phila ban use tang uwe mo te sim yo ne upai nang ta sa thep kum to sutu ang thep kum to pi thep yo ne screw kum to yang ban nang ta pade une ude kun jawa shar barit thep bang to ban sa sim yo to washar une barit thep hang to khnang ban da phila law ho gas ni pidon kam ban law kan long lus mo ban nang ta pade sa une unon ndai kum to tuong te nang ta phila ban type da ka plus mo ne sim ga plus arteli la pindon arteli tanggawai rum lele mo la pidon le da ka spanner nang biang te ngam don spanner ngan type da ka plus mo to paskem anda phila de ban type kum to i une de ulok hang ne ga dom ta thliu pi kene ga thliu ka barit yang hang ne u boltu thep kum to ulok nang ta sa pan ang kum to uyu bia bang to anda la de kum to nang ta kini ke bayar fi te une bayar ngan permit sainar swa une boyong mo igini ke bayar arteli ke bangat thep meneng ngan permit sainar swa kum to permit sainar swa to te hang ne pinyo i arteli ke bayar ke lami kum to te une boyong bat une bangat thep meneng boyong pra boyong ngan pendai kum to mo nang ta hang ne kila ai bat une am don kam blak tip mo ban ta hang ne te kila ai bat une thep da une kum to ben fayan be sepo te lada om don une kila ban ai daga insulation tip ru mo ka blak tip ki ong te nang ta une pade basau ai hang ne tong to hang ne ru ngadon arteli une ban lok ya une waya nok to
kan mau bangan og beng sisin la da phim don kumune la da phim yo kumune ai da ka insulation tip ru kam le mo anin bala de kum to nang ta sim so une ne pi jing tap jang ka sim so une nang ta phila ban tap yo ne te yo une phin ai sepo yo nu ba he phin ai se jrom mo te ngan thep shwa kum to thep kum to mo pe une thep kum to thuang te hadin bala de ban thep kum to nang ta pe une screw don hang ne pi ban pen skem yo ne tai ke yo ne tai screw pe tu to na phila de kum to ba de sim so kene gawai bahe mo kene ru pelus shwa ne skru nang ne kendian nang bon ayu bat nang ta pade thep yo yar nang ne na kedong da kum to om de da kum to mo om de da kum to kene da kum to mo pe ba thep nang to bat nang ta pade sa ion kum to pe galalong tuang kum to te hadin nang ta pade pidon kam sagai menta ka ta pade kadon lai teli hi bikin tu yang itu namar boleh bangai hikai ban fitting ya kene ka fan ka batham mai namar don ge jai beri mo haga jaga ban fit ya kene ka fan kene ka thapnyang kumtu ki fit da kumtu tuang ki fit da kumtu ngalap daga khamat la jong hi ya kinong tre ki ba wan but bat nga fa pendai ya ka fan ki pendai da kumtu dalendang ndrei kalong da kumtu ki bun bahagi bompat nang pitim de na kata kadau nga hikai ban pendai ya kana ka fan ka bathamai enda phila de ban lus yo skru kum ne tebu ya kana da kumtu sutuang pe gine gi ayu gi don sejrong umde da kumtu mo pe da kumtu kane gade ban kham kiu khendiet sejrong denang ta satai ng kumtu kem bah khnang ba kanom khi mo to pe to gawai la dem tol stem selang ala de kumni piong ala de kumni te yau ne bade uban wo hang te ha jrong mo yau ne ni te yau ne la da phim nang ban le phin sitom ha namar ba marwe la da phiyeng hang te ha jrong te phin sitom ba namar kata kata lau shwa yau ne mde ban lau yau ne piu ne don robar hang ne don robar wal ju lau yau ne namar ba sitom man pendai mo phila hi tang ba sitom kaslem te lau yau ne ba po lau kumtu mo ya une bade philau sai no ya une phidai ban beno aswa ya une bade sathep sakane ale mentangan pen iya phi hangte pe kum mangalong ya phi pendai swa ya une hang ne mo pe kumtu tuang pendai swa ya une khana wa phin suk ban na phila de ban pendai ya une sasim une bade bad hakti mo le ne phila nai kumtu ru ma manai kumtu ru sim ngane ka fan kumtu nang ta bade sathep pe une uthli wang unang siu jong nang nar penyedai hang nang siu jong ne tamo kumto thep kumto penyedai raya dai fi kumto karwai bahau bon yadai pendang su yadai tok ong ta thep di pat ya unang skru pe ya unang skru kumto pe kumto kasuk ong te une o syaro barit do thep shwa ya une kumto banang ta pade thep sa ya une ubol tu barit oh sorry unon thep ang to le kumto ang ta pade sa kharwai daga plus kanang ba kan skem mo une uba stem mo raba stem pendai kumto insulation tip mo kharwai bang tip kumto kanang ba unom ya itu kanang bon unom ya tengkru bat une boyong para boyong ro kharwai kumto nang tan dalem to pendem sepok kumto nang ta pendai insulation tip kumto kanang ba unom ya tengkru to ong
Baik kumto. Nabut. Na pila dem nang to bade. Yaw ne wayar basa fi gumne isi thep hang to kan. Thep hang to. So to. Thep nang to nang ta sa penkiu ya kan sete. Kumto. Na pila dem ban penkiu ya to. Idan kamban tai ya kan dau screwdriver. Di dau screwdriver ngan tai ya kan kanang ba kanom hiar sepok kumto mo. To. Iyong labiang teknik wayar ro pengam sepok kumto. Tementang kalabiang aling ngelitis mo lembaga jenirap jung turimon. Tementang ngalade ben fitting gitu ke fan, te kane ke fan kamde ke normal fan mo. Baik katei kamde ke normal fan, kade ka remote control fan mo, kade ke barem te hang ne kalawan lang badu remote control. Iyong te une u remote ulade ban te bateri une remote. Tau pila itu ong te nang tapade une u remote unom te kam lada film on yono switch. Tuang pin hap on sway yung switch bat nang tayo ni William jong karo pin hap ay full pin ngan on yung switch pitang su on kala me ka fan pin kate kala kai iyang te menta to pin una remote control ki ka syan te ngan penyap ya ka ada una remote control mo to ngala penyap pin kala yam iyang ta ada remote control ngan on biang ya kan 1 2 3 pai ngalo on biang pai galayai te inon mun control bade ngan yofi kene ka fan udan way are like sausan hado san teli pila ban penhe pila ban penrit te udan ru badu timer mo kapor gara fi kan no por fi kwa ban pensat kene ka fan andala ku kata kapor ka kalib hi mo tenang ta lada une pade udai u LED lada fi kwa ba ban pen me be u LED hang tai ha ka fan te fin khem yom ni pe ngala khem pe tu LED baro ulame yong pe tu LED ulame baro te lada fi kwa ban pelip LED pelip nang ni pas tu ong tenang ta bade hang ne ki tho slip te lada fi mun ban thi apartment te fila on ya ka fan fi khem yone uslip bagi tho tegane ka fan anda fila ya thia kala off hi automatic hadin katto katne kenta thuang tementa fila so thu ngala bataya fi sephang jong kane ka fan harang kat jong do remote tela da fi don kam kum kane ka jai fan te fila ban thit na dukan hi yo hi ban ban pendai pade khim don kam ban khot no pendai ande pendai hi pe na kane ka video jonga so thuang te lada omdai ka fan ka bada karimon ro kolong kumne hi ban pendai kumju hi thik compare mo te kane ka video tang kane nga thrai phela yo jing matoi na kane ka video jonga te khumle sibun khumle si ajar ngu ngin se sempat ha next video jonga kata ka de sing sejan banwan yai up ba phin yo pe biang ya ka video jong u khasitek khumle sibun